Hallelujah. Cela sibuka imizabala. Ya Luke number 8 verse number 30. Nasivule Luke 8 verse number 30. Lesitele bona bazalwane. Lo munye nje for history. Noma for understanding. Asivulele Mark chapter number 5. Sitawufunda nje yonke le story from verse 1 to 7. Bese siyasopha 13 to 17 tushesha sicethe egameni lika Jesu. Verse 30. Yeah. Jesu wayibuta wathi, "Ungubani ibito lakho?" Lendvodza yaphendula yathi, "Sibanyendi, ngobe yayingenwe ngemadimoni lamanyenti." Jesus. Ngifuna lo lelo process. Ungaliphindza noma abafuthi kahle. Jesu wayibuta wathi, "Ungubani ibito lakho?" Yes. Lendvodza yaphendula yathi, "Sibanyendi, ngobe yayingenwe ngemadimoni lamanyenti." Lendvodza yathi sibaningi ngoba yayingenwe ngemadimoni lamaningi. Cela lesimbuke Mark. Sisukele chapter number 5. But Mark, yes, chapter number 5. Sehle bazalwane siya 7 sisupe sithi 13 to 17. Base bawela ngesheya kwelwandle lwaseGalile eveni laseGerasa. Wathi Jesu uyaphuma nje esikebheni wahlangabezwa indvodza lebeyinemadimoni iphuma emathuneni. Lapho yase ihlale khona. Wasekude namunye umuntu labe engakhona kuyibopha ngisho nangetingetana. Beyike yatanywa phambili kuthi iboshwe ngetindilimo nangetingetana. Kodwa beyititsabula incamule naletingetane tibe ticucu. Kude labe nemandla ekuyehlula. Busuku nemini beyikhala imbongoloze etindzabeni nasemathuneni. Jesus. Ithi webe ngematshe. Yathi nayibona Jesu akuqala yasuka ngemadubane yaya kuye yafike yakhothama ikhuleka. Yamembetha ngelizwi elikhulu yathi, "Ufunani kimi wena Jesu, ndvodzana yaNkulunkulu losethi kwako konke? Manje ungangihluphi." 13 years. Wayivumela. 13 wayivumela. Yeah. Yaphuma ke imimoya emibi kulowo muntu yangena etihonjini. Wonke lowo mhlambi wawungahle kube tihonjile ting-2000. Wagijima, waholokoshela eweni, waqhumkela elwandle, waqwila, wafa. Yeah. Bantfu laba beluse letingulube babaleka bayawubika kubantfu emadolobheni nasemaphandleni. Bantfu beta batawutibonela loko lokwasekwendekile. Befika kuJesu bayibona lendvodza lebeyikadzeni emadimoni lebeyibitwa ngokuthi ngisibanyendi. Yeah. Beyihleti phasi, yembethe kahle, isangilukile nasengcondvweni. Betfuka besaba. Labo laba bebonile babachazela konke lokwakwendekile kulomuntu labenemadimoni nalokwakwendekile etihonjini. Base bacinga Jesu ukuthi akesuke eveni labo. Jesus. Wathi Jesu, hallelujah. Sigcina ku 17 inkosi yasezulwini ngosisi. Amen. Amen. Bazalwane. Glory to the name of Jesus. Baba wethu ongcwele izwi lakho liyaphila Nkosi liyadala babe lokungekho obekhona ngamandla nangembuso waNkulunkulu khuluma ngalo balo bongcwele emini namhlanje singakehlukani wendele Nkosi buhle nokubatshata kwelibito laJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Uma ufunza Matthew. Amen. Somebody. I think it's chapter number 8. I don't know. Level 35 in la little Bible. Lamatfotsa beka mabili. Ngokubhala kwaMateyu uthi lamatfotsa beka mangakhi? Beka mabili. Uthi
aphuma emathuneni eta kuJesu agijelwe ngemadimoni. Hallelujah. Isikhondile inceke yenkosi ngalesibili, sikhonda ngale verse. Enhlitweni yami kwase kuyajula. Hallelujah. uNkulunkulu kwase kuba netindvo latembulako kwekuthi ngibuye ngidawuhlephulela libandla laNkulunkulu. Mayibongwe inkosi ngalendzaba yokugijelwa ngemadimoni. Kahle kahle la ngifuna sisitike khona sihlale khona kule kuverse number 30 ngale kuluka. Mayibongwe inkosi. La lithi iBhayibheli khona kwaphuma indvodza emathuneni Jesu ihlangabeta Jesu wakhuluma nalendvodza. Hallelujah. Lithi nakakhuluma lendvodza lithi lendvodza yaphendula Jesu yathi sibaningi. Amen. Nakayibuta ukuthi ngubani yathi sibaningi. Uthi ke lo bhalako nakahumusha uthi wakukhuluma lokho ngoba kuye kwakungene emadimoni lamaningi. Ngalamanye amagama kwakungene emadimoni lahlukahlukene kuye. Amen. Ingosi ngiside ibe yifisha lento. Ingiside because into lokufuna siyibuka yomele siyibuke namhlanje mina ufuna sibuke lokuthi tonke tiqalekiso netinhlupheko netinkinga netingqinamba nalo lonke lihlobo longakubala ngaleyo ndlela ongakubala ngako. Sisho njalo ke isihloko sami sithi akuyona indzaba yethu leyo. Uma bekade sikhuluma seyisa besingathi akulona lidoko leligayelwe ethine lelo. Ngalamanye amagama we got nothing to do. Hallelujah. About any cases, any tribulations, anything ebabateka ngale ndlela longayibona ngakhona lokumele thine sibe involved ngendzaba yayo. Akuyona ijive yethu. Phuma njalo kulomnyango uqabanga lamagama ukuthi whatever lokwendekako akungidzingi mina. Akulona lidoko leligayelwe wena lelo. I understand ukuthi ngiyakuqaka ukuthi but uNkulunkulu uthi ngizokhuluma lokho nje bese siyathandaza siyahamba lokho ukuthi whatever empilweni yakho levele empilweni yakho levele ditshele nje ukuthi lento le akusumsebenzi wamakudalelwanga mina phuma eqeleni qhubeke nendlela. Asikhumbuleni lokho bazalwane. Uma uye emuva kuGenesis I think let number chapter 2 liBhayibheli lithi uNkulunkulu sekadale konke lithi wase uthi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifute. Uma sikhuluma lenzaba sithi uNkulunkulu wakukhuluma lokho ebuthathweni bakhe kungibaba eNkulunkulu Ndodana Jesu Kristu sekungumoya ingcwele as a trinity kuNkulunkulu yasezulwini yathi akwenziwe umuntu lithi akenziwe ngomfanekiso wethu yila mine nawe sivela khona. Amen. Bible liyastate na uqhubeka nale history lithi sekendiwe umuntu wambeka uNkulunkulu ensimini yase-Eden. Lo muntu bazalwane nayi lento lengifuna la iveteke uNkulunkulu ngifuna isicacele namhlanje kuthi lo muntu lebekendiwe uNkulunkulu. Amen. Wayefana naNkulunkulu. Uma menda uNkulunkulu iBhayibheli lithi wakhothama emhlabathini wawubhuqa uludzaka. Amen. Lithi wabumba
umuntu ngalamanye amagama wabumba structure semtimba wemuntu. Leso sikhathi lento lebentiwa nguNkulunkulu yayingafunction, ingendi lutho. Ngilalele kahle ke. Futhi nakaqedza kuyibumba ilapha phansi yayingafani naNkulunkulu. Amen class. But inkulumo yaNkulunkulu ithi asende abantu ngemfanekiso wethu. Nanga lamagama lalandzelako uthi basifute. Hallelujah. Okugcina athi bese bayanqoba kuko konke. Then uma qedza uNkulunkulu kubumba lo muntu, ngithi mina akukho la, but ngilalela ngithi mina nakaqedza kubumba lo muntu lathe kufuna afane naye. Amen. Wathi nakaqedza kumbumba ambona alele phansi abunjwe nguye, wayengafanani naNkulunkulu. Then the Bible ke lithi uNkulunkulu wase uguqa ngelidolo eqaleni kwalo muntu lambumbile longafani naye. Lelemthimle longafani naye. Wase ke uNkulunkulu uphefumulela umphefumulo wakhe kulo muntu lamdali. Lithi ke iBhayibheli lo muntu ubamba kahle. Angathi noma leSiswati lisho njalo. Lithi lesizulu lo muntu wase uba ngumphefumulo lophilako lo muntu. Amen. Yindzaba bengumphefumulo lophila bekangasi umphefumulo lophila angakaphefumuleli uNkulunkulu umphefumulo wakhe kulo muntu. Uma qedza uNkulunkulu kufaka uNkulunkulu. Amen. Waseke lo muntu uyamfuta uNkulunkulu. Lithi wamthatha ke uNkulunkulu wamfaka esimini sase-Eden. Hallelujah. Uma mfaka wamtshela wathi ngendlela ngikudale ngakhona kude lokungakwehlula la. Tshelwa uNkulunkulu uthona uyabusa kulokunabutelako, uyabusa tukwetlwana, uyabusa konke esihlahleni, uyabusa uyadla ngendlela ofuna ngayo, wasumshayela umthetho kodwa lokungakudli kodwa aqhubeka la uhle ubuse wenda noma yini. Uthi lensimi ngiyilimile ilime nawe uphindze uyilinze ubuse phezulu kwakho. That is a sign. Amen. That is a sign. Lebe ikhomba kwekuthi umuntu uNkulunkulu emhlabeni. Uyabusa kahluleke. Ilandzele kahle make jawuke lento lengithi ngithithe mina. Noma ngayini levele endleleni yakho. Nalebonakala emehlweni akho, nalo ifilako, even enyameni yakho. Akuwona umsebenzi wakho lo. Hallelujah. Amen. Awuwona umsebenzi wakho. Engqondweni yami ke bazalwane. Kwase kunamathela lokuthi kanumuntu lofanana naNkulunkulu unjani? Usilenda njengami. Oyindvodza mphamba lofana nababe Ndlovu. Sina kaqhamuka yabothi qhamuka iNdlovu yabothi hayi lona kangafana naNkulunkulu lo. Unjani uNkulunkulu? Unjani kana umuntu naka wesifazane unjani usilenda? Sidududla ungakho kopeti. Kan uNkulunkulu basalwane udala umuntu lo njani? That's a question. Lengitibute yona because nilandzela lokuthi uthe uNkulunkulu lo muntu uyanqoba. Because uNkulunkulu ngathi wena liphutha bakufuna dalela enye indvo njenga Goliath. Kanunjani umuntu? Because umuhlala emhlabeni umhlaba nje wonke babemetiso une debate yokuthi kahle kahle uNkulunkulu unjani.
Izwi lika lasicacisela lathi uNkulunkulu ungumoya. Laba khondayo nabamkhonda ngomoya nangeliqiniso. Kungako ngithe uma qedza kubumba lesithumba sibanga njengaye. Until waze wafaka moya wakhe. Therefore nango uNkulunkulu. Hallelujah. Bakhona ke labakhuluma ko umetiso nje bakulandzelela kakhulu yena nganisita nje kuloko ngiqaba ukuthi nangahlala phansi aqhubeke naleshumayelo kunala ngakhona nibhulele a lot of things because mina kuyangihlula lokugugula ngithe singisa ngisathi kahle. Kuyangihlula lokugugula bazalwane. Ngiyasathi singisi but angisathi sokugugula mayibongwe inkosi. Kuyangihlula nje lokugugula but lendvo lengifuna kuyilanza moyingqwele la yembule kahle la kimi. Ngilendvo yokuthi who is God? Fine, uma ke sesimthola uNkulunkulu emenza wena yakhe lengqwele ngubani kumuntu lofana naNkulunkulu? Mlungu. Kulethi insuku bathi niyadlala nina inkholwa into yemaJuda elivele baqinisile into yemaJuda but ngive Jesu athi ngidofuna nokubuyisa lokulahleki akhona emaJuda but kuletive letilahleki so kane ngimuphi lo muntu? Likhalazi. Mjuda, Mswati. Yini bazalwane? Noma ke ngingathi angithi nje Mjuda omndiya. Ngendi likhalazi kubalikhelethe ikhalazi siyadendela bazalwane. Ikhalazi nje nangilifuna nami ngaba nalo ngadalela ikhalazi. Uyadendela likhalazi bazalwane. Hallelujah. Makabongwe uNkulunkulu. Sine sifuna kubona lo muntu lokuthi kane ngimuphi enqoma losifuna lo nqoba nalabathi te unqoba konke sifuna yena. Wayenjani? Wayenwele letithe letikhawula la. Wayenetnwe idebate ngakanani la ngapha. So ema-African Jesu waqhamuka hayi anginamsebenzi yakho but mina ngifuna kuya lemuva ngifune lo muntu lo nqoba konke. Uphi lo? LiBhayibheli lami lingithi langalimbe Adam asasukile ku-Eva lapha ensimini. Lithi iBhayibheli kwafika inyoka lenebuqili. In short kwafika Sathane. Mayibongwe inkosi. Wathi makafika Sathane wakhanza kwekuthi hallelujah. Ku-Eva kunalenkazimulo yaNkulunkulu. Akugeneki ku-Eva. Mayibongwe inkosi. Wase uyasuka Sathane ku-Eva. The way lento imbuleke ngakhona kini. Wasuka ku-Eva Sathane waqonza esihlahleni. Amen. Because Eva bekamkhulu kunesihlahla. Bekabuze esihlahleni. Eninkatimlo yaNkulunkulu iku-Eva. Amen. Ngoba Eva bekafana naNkulunkulu. Lithi ngengqondo psychological Sathane walanza sihlahla wasifaka ku-Eva. Ngoba Sathane wayengeka khona kuda ku-Eva. But Eva bekadas understand sihlahla latshelwe ngaso. Therefore i-access yekungena kwaSathane ku-Eva ngilento leyatiwa ngu-Eva. Wayengenalo ligama lebeke ngalikhuluma lamukeleke except kutshala sihlahla embi kwa-Eva ukuthi nasi sihlahla athi yes ngiyasathi. Therefore yaqala i-debate. Hallelujah. Lithi ke iBhayibheli kwakhulunywa azemehlo a-Eva asibona ngale indlela sihlahla. Amen. Lithi ngaleso sizathu wasithatha wasidla. Yangena ke icrack yekufa kwemuntu. Hallelujah. Wokunqoba kodwa abe umuntu anemoya waNkulunkulu. Mayibongwe inkosi. Lalahlekelwa ke basalwane. Walahlekelwa umuntu walahlekelwa ingatimulo. LiBhayibheli lami lisiphethela kahle lithi from that day batibona sekadlise Adam batibona sebahamba ngqunu. Hallelujah.
kuyangiqaqela lokwakuthi umuntu lofanana naNkulunkulu akasinjengalolome embi kwakho. Hallelujah. Lolome phambi kwakho ekushumayela, let me tell you, akafanani naNkulunkulu. Kodwa lolome embi kwakho so uqhwalisiwe. In other words, wena ubona siqhwala, a crippled man standing in front of you. Hallelujah. Akhuluma ngemuntu, mayibongwe Nkosi, longakahlupshwa noma longakamukwa ingadi umuntu. Angathi noma kutawuvakala kahle le musho. Ngoba basalwane, nethi ngoba sina yellow ball la. Ikhona ngisandi uzande. Nami nami sebakufusisa kakhulu umfuso ongasoba mnyamana. Hallelujah. Oh, nangu umntwana nami nawo. Nangu umntwana nami. Hallelujah. Uma umntwana nami anginamsukumza umntwana nami. Uma ngithatha lo mntwana nami njengoba yellow bone so sengibuya la dark beauty la. Sisi organ. Hallelujah. Ngibamisa bobabili. Uma bema phambi kwaNkulunkulu akumi bantu labadalwe uNkulunkulu. Kunento ngifuna kuyiveta basalwane. Neda ngathi ufuna ngiyivete njani. Hallelujah. Kodwa kuma bantu labadalwe uNkulunkulu. Ngilaleleni basalwane, ngilaleleni. Ngifuna lento kuyiveta the way yembulwe ngakhona kimi. Amen. Kuthi lo uyakhanya, lo udark ngembala. Kufuna ukukunikete inkinga ukuthi lo mukeleka uNkulunkulu nguphi, ngilolo dark noma ngilolo khanyako. Uma bathatha bema phambi kwaNkulunkulu ngalesambulo lesembuleke kimi. Hallelujah. Akuveli bantu labadalwe uNkulunkulu noma bangito didalwa uNkulunkulu. Inga contradict basa ngiyadiva ukuthi ngisini. Hallelujah. Ngabo labendiwe uNkulunkulu. Mayibonge Nkosi. But the fact is impilo yesono yaseyabaqhwalisa. Angathi sefana basalwa. In other words, nangibuka lo mntwana nami ngibuka le completion yakhe akuyona yobuNkulunkulu kodwa yokuqhwala ebuntwini. Uma ngibuka sis Olga akuyona kuba dark beauty kodwa kukuqhwala kuNkulunkulu. Njani? Let's get the answer today. Hallelujah. Because basalwa umuntu obemlangeni lebekadalwe uNkulunkulu bekengethi aqhamuka la umfana na Sherini wakithi uthi ha mfisha ngishoti uchaza kuqhwaliswa so nempilweni yakho. Umflomuthe akusiya lo dalwa uNkulunkulu kodwa kuchaza kuqhwala thide engqondweni because impilo yethu inemabala ngenxa basalwane yokuthi sisuswe emthini wokuphila kuze siphile impilo yokukhona kwehlukanisana. If you can understand iBhayibheli lithi ngalelinye ilanga bantu yabanya ukula lento yaNkulunkulu base bathi ngono sakho umbhosho. Hallelujah. Usuke la emhlabeni uyofika ezulu angathi bebashele ngibathi izulu lesibhakabhakeni lithi abuye emakhosikati nemathothi kwasetshenda wakhiwa umbhosho the way bawakha ukhuphuka nabo bakhuphuka ngetipisi tabo ithi uNkulunkulu wababona. Lithi wasuyabashaya. Lithi what nakabashaya. Ngicela ukunaka lento le. Lithi nakabashaya lithi base baba ngilabahlukahlukene base baba divided.
lithi base bakhuluma tilwimi letingafanani. Kuvelaphi lokho? Kuvela ukuthi from the first point, hallelujah, bafise kukhuphuka baye kuNkulunkulu, and automatically that is sin, because ngekuye kuNkulunkulu ukwatshela Moses wathi ngekumbone Moses uphila, because uNkulunkulu akayena umuntu lo ngamdescribe ukuthi ufanelwe abantu labanjani. Ayibonge inkosi. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu wabo bonke abantu nekwehluleka kwabo, but uNkulunkulu wabo. Hallelujah. Asibambeni le tanisita ba nginitshela tanisita. Lento yokuqhwala tanisita. Uyabona? Lokho ukuthi mina into zakhe ngixolela sisi. Lokho ukuthi mina ngigqoke lokhu brown. Lo ugqoke kumabalabala. Lokho kuqhwala ngebuNkulunkulu. Hallelujah. Lokho ukuthi lo msikade mina ngimthuna. Lokho kuqhwala kuNkulunkulu. Because kuNkulunkulu akunandvodza akunamfati nakakhuluma ngesikhathi sokugcina. Hallelujah. Nakuthiwa lo mfati sowushintshe amadvodza amaningi ayafa soliyawashintsha kodwa idvodza kodwa hey akuganiswa because akunandvodza akunamfati. Into basalwa le yenda abantu bahlukane indlela emehlo abo babona ngakhona. Amen. Hallelujah. Uma ngakubona ukuthi awusimuhle ngimuhle mina kuqhwala akuyona indalo leyo. Amen. yaNkulunkulu. Sifundo sami siphelela lapho bazalwane. Hallelujah. Jesus. Kuthi uNkulunkulu nakathi wafela bo, there is one thing lengijabulisa kona sifunda John lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathanda live waze wehlisa Jesu. Kuthi wonke lo tawukholwa ngiJesu utabese uyasinza yendlovu ekudescribing bantu. Oh yeah, Jesus. Glory to Jesus. That person utawusi ngoba lento yokusinza kwangathi siyayilimita kanti lento yokusinza inkulu. Umuntu losinzile akanenzaba ukuthi umhlaba wendani ngempilo yakhe. Ngoba wena mawumjuba lomkhono uqala ukuthi uyamlaya kanti awujubi yena makethemba. Lalaba mbona ukuthi ngenxa yokungeva sebamsusa umkhono bantu labambona ngemehlo okuqhwala. Yep. Sikhwaliswe yini basa? Sikhwaliswe sono. Sono senda kwashintsha timo. Listen carefully. Little iBhayibheli Adam na Eva nasebabona ukuthi bahambaze mehlo okuqhwala. Oh Jesus. Hawu baqhwaliswa yini kusuka inkathimulo yaNkulunkulu kwangena sono sabathela athi ngqulu, and therefore bamdzinga umuntu longalekelela kuqhwala kwawo wabulala isikhumba sambe naso lesikhumba sithatha ukuthi for temporary base. Oh Jesus. Hallelujah. My God. Livangeli mbambamba lihlete kuGenesis empilweni yakho. Uma ngaya ngiyofunda Genesis ngim-understand kahle ekudalweni kwakho ngingabuyela ekungaqhwaleni. Jesus. Uthini Jesu? Uthi nabangene emasinagoge enu babemlangeni nibabuka ngokugqoka kwabo. Bese kuthatha bagqokele ikhathimi labo nabangena nibanikete ama-asha baba-asharisi. Jesus. Why? Siqhwalile. Bayofuna tindzawo letinjani? Etiphakeme. Hallelujah. Nakufika bogogo Nceka, mbukeleni isitulo. Mbukeleni ngala, mbukeleni isitulo. Because hey Jesus. Because engqondweni yethu lento yasensimini yaseIde ilimete impilo yemuntu lodalwe nguNkulunkulu. Ah Jesus. Akumathatha ukuthi
ekancama nabasidudla angimathi eva ukuthi bekanjani but abazange babonane lutho akazange athi mfati wami eyikhuluphele kakhulu akazange nokuthi yinto yami ngathi wonzile angibathi nokuthi banjani asitshelwa nangawo but the day kungena Saul uyaqala Adam hawu hey uthi Eva hawu manje hey angakangene sonwe wambona Adam aphelele akahle na Eva wabonakala aphelele ka but kwanele kungena solo omnye wathuka yini nomyobo uyafihla wabuya maqemba kwende njani emehlo saqhwalile the same people labadalwe nguNkulunkulu but isono sabaqhwalisa. Hallelujah. Amen. Yazi ukuthi uNkulunkulu uveta wathini metiso lakini. I'm sorry to say that. Uyiveta wathi kutawulami la kubuya kwakhe. Sisatohluphana mfo. Sibanga indzaba yokuma ebungqoleni. Uyothi na ufikile kwenye langa uthi hayi babe. Manje lokho hayi metiso bangiphile. No babe, izwa livumi. No metiso emehlwa amaqhwalile. Enikuqhwala lo bukhriphule lenqhwale bona budisturba kuhamba kwakho. Umutama kwelungisa lamehlo laqhwalile labona isihlahla ngokusinabela abona wena njengesitha. The same eyes ngoba aqhwalile. Jesus uNkulunkulu uvetele into ozwayiveta ukuthi can happen lapha emsebenzini Ndlovu uqabane nemuntu nibanga stoko abe wrong kufike la umixa sandla kwasho lenceko naye aletha sandla kwetandla tendishintshana so bese yathathwa lento yimikiswe officeini sokuhlala eofficeini kuthiwa mfundisi afa officeini yokuqala ngeke bathi Ndlovu mfundisi utholakala wena so uyalwa ulona babela kwende nje uthi ya lo muntu singalanza sibanyoni le atoqhaza lento isukelana akasuka udlipitalana akasuka uthi ngithi ngiyamkhuda uyasuka ngibeka sandla sengiyabuyisela both of you wena nalomuntu lenishintshana naye niqhwalile because umuntu wolutalo lukaNkulunkulu ungumnqobi angakendi lutho uma kufika la kumele kushintshwane emagama emlonyeni inhlambe yena akathuki liBhayibheli lithi uyabusisa but chaza angibekuse ngawe mntana kithi uyambona umakhelwane longala uvama kuthengisa tshwala ngelockdown uma angawilidisana nawe lekhala lakho wilidisana nawe nibange something asuke khona apho hey lokhamba sakhela ngithi qhaga ingaba bhana ngesandla inhlito yakho ingathini sengoyaphula umzalwane uyisingile akekho na bhuti wakho semsebenzini ungavela uthi ya ufanele awuthi ngibona ngidigugele ngonzile anginandvodza uyangibona ngisebenza yena phela ashintsha nemadvodza lapha kakhe because amehlo ethu abona tinfo practical ngoba aqhwalile ngeva umuntu athi ngiyahlupheka mina ngilala ngakahle ngiyahlupheka uqhwa lento ilimate yaze yalimata livangeli lethu ngembuso waNkulunkulu uva umuntu wafakaza laba angabali busiwane angabubali bona ngasuka ngalala eqeleni kweliphoto ngaphuma eqeleni kweliphoto angasuka khona lapho asuka khona lapho lendvodza yangikhahlela asuka khona indzaba bazalwa kulahle kumnqobi. There is one thing lokumele ibuyiswe bandle uyathi nina bakhokheli uyathi ngase niyangijabulela manje beningeke niphinde nibathethisela labahluphako bamethisa
lendlela lo announce ngayo ema announcement akusiyi indlela lengabe ngawu announce ngayo. Indlela bele ngawu announce ngayo ngawusela ukuthi sihlangana phi kusasa. Siya kuphi nini. Kwendekani nga Good Friday. But ngendlela yokuqhwala mfo. Lokuqhwala kusize sikufakela kuwe. Uzuma uthethe qoba kuma announcement. Bazalwane attendane masel. Lesikhathi usho njalo ukuthi akasiqabangele uyasathi sihlalaphi. Because ingqondo nemehlo uma kuqhwalile aku accept lutho lokumigomo nemumo wezwi likaNkulunkulu. We can be good at preaching but sibe buthuntu makufika la kumele sende kho ngoba hayi ukuthi standile but sikhwalisiwe. The really person lokumele basalwane ngawuba supportive but ushachwe impilo yemtimba wa Adam lo laswe phansi ungakaphefumulelwa buNkulunkulu. Kunini hlupha ngake imini yonke ithole uNkulunkulu suku nasisuku ngaphelela buthongo uvuka ngicabanga nje labazona batangiva lemfo ngiyibeka kanjani batangiva. Hallelujah. Uma nje ngoba ngibekisa ngasisi Olga nalomfana nami loya ngithi mina akusibo uNkulunkulu bese ithi le ngqondvo yokwehlulwa so abayekele ukukhola vele bo Olga nalomntwana yakhe vele ngeke uNkulunkulu ababo angasho njalo. I problem ungive ngengqondvo leqhwalisiwe. Uma ubona abantu abane pride baphakeme kakhulu batendi baqhwalile. Hallelujah. Inceke besibukela nawe baba emethisha. Ikhonza lapha ithi na ubitela abantu emthandazweni abedi. Ukhanza bangifoba uthi ke thine ngoba sikwezika moya straw uthi sisola labantu abangede emthandazweni. Yabo abethe emthandazweni. Abedi ngoba emthandazweni bathi akuthandazelwa umuntu. Ngulo muntu uthandaza uNkulunkulu. Ngeke abangede ngoba uthi kungoba thina nolesilahlekele. Kuthi labantu labangayethe emthandazweni kungukuthi betamile ukuthandaza uNkulunkulu kodwa impendulo yabo bangayitholi. So abasasiboni ngezizathu sokuya emthandazweni ngoba vele bona sebayathi sibonana uNkulunkulu abevani. Kube uNkulunkulu beke ngifa umntwana nami ngaka nathi. Njengoba qhubeka kunathi sangithandazena kangaka. Angisayi. Jesu. Ingqondo leyo metiso leqhwaliswe umsathane. Not today bazalwane. Ningve. Nihamba namba bazalwane. Mkhulu asiqhwalanga manje. Kwaqhwala abokuqala obaba wethu. Baqhwaliswa. Uyayibona lento ukuthi umuntu nakafuna kuba pure abe msulwa sokuthiwanya la kathathe Jesu. Yena lokuthatha Jesu ngumqansa mfo. Okay, kodwa sifundiswe. Nasenkhuluma ngaGenesis. Sithe moyingcwele umuntu othandaza. LiBhayibheli ke lithi lendvodza leyaqhamuka emathuneni. Yaya kuJesu. Yafike yaguqa kuJesu. Lithi yathandaza kuJesu. Hallelujah. Jesu nakabuta umbuto uthi ungubani? Isho njalo ngithi nakabuta umbuto kuvela impendulo ukuthi siboligiyoni noma singiligiyoni. Ibambe lento ukuthi le ndvodza yona beyithandaza. Hallelujah. Le ndvodza beyitha njani bazalwane? Beyithandaza. iBhayibheli lithi beyithandaza. Kodwa nakubuta umbuto kuthiwa siboligiyoni ngoba sibaningi. Uthi ke lo humshako lapha yayikhulunyiswa ukuthi kuyo bokungena emadimoni lamaningi. Emthandazweni wayo kwakungasi kuveda boligiyoni labakuyo. Kodwa boligiyoni labakuyo ngenxa ya Jesu losophambi kwayo kwamele bathi expose kuyo. Jesu. Angathi ukuthi bengayi describe ngithini le ndvodza. Ekutheni nasengibala ngengqondo yami. Yaqale yaniketwa kudla ngamasibongo.
yathatha kudla yakubhiqa nemhlaba yadla moya wedingulube yokusho ukuthi befamily yayo bathi no man there is something wrong yewona Ben wendani nabathi wendani athi ini kusasa yabuya seyihlebhula libruku nabe inabo hawu lebruku tsento ye Ben konke njani konke ke the following day soqala kubulela tindishi la ekhaya yabona nje le ngiyibala ngakhona iqale kudleni angithi Yeah. babona something that was the first demon kwafika ebrukwini babona something that is the second demon kwafika ekubulaleni teacher babona lokuyi bona solo bakhutha kuyi but inqhubeko yokulimala kwendoda iyaqhubeka. That was the third demon. Hallelujah. Amen. iBhayibheli lesivetela lokuningi ukuthi tendeka tinfo kwafike la ingasakontroleki khona. Lithi ke iBhayibheli basebetama imitamo engiyalapho Nkosi. Basebatama imitamo lithi bayibopha. Lelo Swati lichaza inqumbi yetinto. Chaza tindirim nako konke bayibopha. Lithi yona yenta njani? Iyadzabula. Lalela ngibale 3 wetinto angithi. Ngibale kudla lokunemhlaba ngabala ibhuku elitsabukile ngabala kulala kwetitsha angithi. Ngisho ngathi ngiyabekisa ngithi bazalwane. Ukuyibopha ngemaketani bokungasolva ekufakeni kudla umhlaba. Ngoba seyinto njani? Bokungasolva kuthatha steroids abule mabhuku. Ngoba tandla njani? Noma ingqondo iqabanga kudzabula but tandla tende njani? Nokubulala teacher beyingeke saphumelela ngoba kwenteke njani? Hallelujah. LiBhayibheli lisivetela la kwekuthi kwahamba ngokuedeka kwalama demon imizamo yabo yangabi namsebenzi ngoba nawuqabanga luketani ngibani lo ngatsabula luketani. It's only Jesu ngiyakuva boyingcwele. It's only umuntu hallelujah lone double anointing yebuve bobumnyama. Yebo. A normal person hayi ngileni ishumayelo le umuntu lo normal bamakhathu angeke lijabule luketani. My God my Father umuntu basalone lo normal angeke lijabule luketani. Umuntu basalone lo normal angeke lijabule luketani but basalone true anointed nebovuve bobumnyama umuntu nemandla okujabula luketani. Wathi angithi sinomhlobo onguJesu onoda umuntu basalwa umbona atsabula umthetho kaJehova uba wathi ukuthi akahambi yedwa. Yebo Jesu. Ayingosi. There is something that is not right. Umbazane group asemengabiza she sisingcono nini mina ngihola 200 rand sis nini ndawo khipha le mali yani ndo khipha nithi liyaboma ke ithini 20 rand endawo khokha sis utsabula lukeda. Awu Jesu. Nize nibite make Mthiyane lo ngasonivele hlabako athi mala mina ngiyangiqaka bazalwane nesuka emakhaya nathi intala nasesifika la bazalwane ngifuna sethi inkonzo anisethi mara ningahlupheka niyasitsinga hayibo ngeke kubaside batsabulela ukedani. Yeah Jesu. Yathi uNkulunkulu ukuthi uvete wathini kimi lena lalela uNkulunkulu ungivetele kwekuthi bazalwane ungivetele kwekuthi indlela yokuphila kwemuntu lemlidela ekuphileni ihlukaniseke kathathu. It's either uyakholwa noma akakholwa kodwa indlela leya ekuphileni yemuntu ihlukaniseke yokuqala bametiso uNkulunkulu akuvetile kimi uthi de umuntu
uyakhona umadibana netinkinga netingqinamba lensithi akusiyona indzaba yethu uyakhona kuba nesolution levela kuye lokusho kwekuthi indlela yokuqala ukuthi umuntu yena atiphilise yena ndakuva ukuthi ngiyaphi indlela yokuqala le if ungalandzelelana uya Genesis chapter number sathi noma chapter number 9 kuna verse 11 kunala iBhayibheli lithi khona Moses nakafika eGibhithe athi uNkulunkulu akatshele Aaron ajikijele induku phansi ne lithi wanele kuyijikijela yaguqwani inyoka lithi Pharaoh wayene experience yokwenta tintfo ngekwakhe lokusho ukuthi inyoka yokujikijelwa umuntu kaNkulunkulu ayimthusi ngoba naye vele eGibhithe tinto tema forefathers akhe tiyamlungela tiyamsebentela elutijwayele timwete tigotsi netigo wavuna lithi iBhayibheli naye wenza njalo to heal yourself lapha inemandla phela leyo mathi yo heal yourself lethi useBhayibhelini siyithola ngebiningi but kuningi kukhona lethi kudzinga amandla kamoya ukuze wembulele na unganaka kunebantu empilweni labadalwa etinyangeni ukutshela kahle uyabona nje nyana ungetakimi I'm one person lenginato tinto to heal yourself ungeva nje ungathi covid ungathi yakubamba buya kimi ndakuhlohla anyanisi lelibovu ngihlohla lelihlata anyanisi ngikuhlohle nako ngubhale phansi nako I got my own medicine to heal myself ithi ngangibamba make chawuke wena make ngigijime ngiye bathroom ngifike kunamthi wami longaka lenguthola ekhemisi bathi wokhokhela ufike ufake lapha hayi covid kuyadzabula nangiphuma lapha ngifike emseni uthi ngigule lonke icovid mina ngigula icovid luhlobo lwemuntu lolo point number 2 uyaphila umuntu ngokuphiliswa ngulomunye haleluya amen like kuya kudokotela understand kuta kumpriest akubeke etandla inkosi yasezulwini ibusise kuningi ngosana yakwata ngithi haleluya lomunye bathi beka eBhayibhelini asifunza bathi beka sikhulu sokunqoba timpi bathi nginahamani lithi umntombazane wamtshela ukuthi ekhaya kubo kunani kunemprofeti njengoba lelo seyimhlulile ukuthi atihile yena yourself but umprofeti wasekhaya angami makasuka bekaye kumprofeti amen ungafika lo mprofeti umqhubekisela empilo kwaphela litheka because lezinga lebese kakhulu belidzinga the second person ukuthi atomhile impilo lephilwa abantu then bese kuba na third person I mean that way konke lokukhuluma nami uNkulunkulu sengucedzile then the third way kuphiliswa uNkulunkulu Jesus kuphiliswa Jesus uma ubona abantu metiso bakhendla now kuze bakhona ukushumayela ngemandla bakhendla na kungoba qhwala kubamba ingqondo yabo yebo uma into kaNkulunkulu ingavu uyehla ebuthathwini wehlele ku number 2 uthola okunye komunye sishare ama ideas sesi uphumelele njani hey sesi kufuna sibili athi kodwa makunje naso hallelujah amen I remember kunendoda leyake yaya kuJesu yafika yathi yaya kuba apostle yathi abayithengisela yayinemali lento yayo ayisebendelanga inemali yaseyiya ku the second charge ukuthi sithengiseleni lamandla enu haleluya ngoba sifuna kwenta imangaliso bayitshela ke ukuthi lento lesiyiphethe iyadura
ayidzingi imali nenhlakanipho yakho, ayidzingi imfundo yakho, but le nto idzinga i-repentance. Kuguqulwa wentiwe kabusha. In other words, maKristu akithi, selijikile langa, sesitawuhamba siye emakhaya. Hayi makhathu, angathi uthi 10 kuma uthi te inamandla lento kwabayikholwayo. Hallelujah. Because bazalwane, lento lebanga sesabane make Ndlovu, sethukelana, akusithi siqhwalile. Siqhwaliswe ngemandla embuso waNkulunkulu. There are things, hallelujah, sisemoyeni, kunetinto lokade lapha wena yourself. Kuthi mawuphathwa likhanda ulanze amaphanado ukhume. Ngikhuluma kakhulu kunemanesi la ngangisola. Khume. Then ube healed. Thina udibana nemntwana nami la. Uthi usebenziseni? Athi ngisebenza ama-disciplines. Sema-disciplines ane after taste noma ane after nisinde singisiseni. At yeah, emva kwalesimo develop thathana ngemaphanado. It's because yena uhlulekile ukuthi lapha ngithi so ta ku second charge. Malibonge ivangeli mbuso. Amen. But kunala simo sidevelopa sifike la singakudzingi wena. Sifike la singamdzingi yena kuwe. Sifike la sidzinga umenzi. Jesus. Wento zonke. My God. Sesiyathandaza. That's why bawufunza kahle. Lithi lendvodza yeta ithwele ihistory yokwehluleka. Yeah. Even imizamo yemaketana ingawendanga umehluko. Holy Spirit. But mayifika phambi kwaJesu bese kungadzika iketana. Thitametiso on Tuesday. Bokungadzikeki nabozankosi bemaphoyisa lesihlala nabo. Indlela bekadzinga khona beyingasiteki. Lokusho kwekuthi bazalwane, impilo yethu noma ingabondwa kangakanani, kunelizinga lokumele sikhuphukele kuwo. Sikhohlwe ngathi, sikhohlwe ngalosekutele kwethu, kodwa sikhuphukele etulu. La kunelusito lawo wonke umuntu. Glory to Jesus. Yebo Jesu. Kude. Mina ngimbonile Jesu bazalwane. Wafika ngasekhibini wathola indvodza 38 years. Imizamo yokuyigezisa nezamo lokuyiphatha nokuyifunda akuyendanga yaphulukiswa. Until sidzingo sa sihlangabetane nenkosi. My Jesus. Hallelujah. My God. Hey. Ene bokhokho nini? Ngeke nikhona indzaba yenu yebatuku. Ngeke nikho seyijabulela uketane kunala sokumele nenyukele kho ngoba iBhayibheli lami uthi nakabhala thina uthi kaninyanga yikho kaGiliyadi na. Kunala kumele sisonzele khona. Njengoba ngikhuluma so engqondweni yakho unele ngqondo kambe mina ngakhona. Let me tell you the truth, ngeke ukhone. Akamahlalela uNkulunkulu uzwangivulela mntwana sekhaya wathi wakhomba mina uNkulunkulu wathi wena yourself usebenta umsebenzi wokuzama kusita abantu labahluleke ukudisita bona. Watshela mina uNkulunkulu wathi through a problem yokwehluleka kwebantu wena uthola i-income. Encwadini yeZakha chapter number 29, I mean 28 or 29, lithi livangeli uNkulunkulu
Uma abantu bafuna uNkulunkulu aguqule ingqondo ta lithi kuphele amaphoyisa kuphele amasotsha kuphele ama-EMS kuphele because uNkulunkulu lakhe live uyaliphilisa hayi bazalwane hayi indlela lesiqhwale ngayo siqhwala ivini esontweni uve nje umfuthu akathandaza ufuthi umuntu uqhwalile Nkosi yami lo enakade ukuthi uqhwale yena uthi uyibambe kho kanti ubamba standard malibonga elifangela uNkulunkulu hey lento mina ukuthi angikwadi kuhlabela ngangithi emfihlakalweni angangisho njalo nje yatuwa ngimi ngoba ukukhuluma la kimi lo lokhuluma ko mayibonga inko because basalwa into lelimete libandla ngizokhuluma namhlanje ukuthi into lelimete liba kungaqapheli kuthi inkinga lebekwe emphi kwakho kulinyeta ingqondo yakho we understand njengento lengetulu ku kanti wena wodalo lwaphezulu wena wodalo lwamandla wena hayibo hey wena uthi second person Jesus bazalwa uthi Jesu nine niphilisiwe khuluma Isaiah uthi thine siphilisiwe nomunye umlando kwekuthi asithingi uyawuphi saphila noma ungazubamba iCovid ikubanzi ikuqikethe ukhuluma nje amagama saphili because hayibo makulinyata inyama kulinyata wena the only problem lonayo make Dlamini ukuthi wena uya too sensitive for your flesh to lebaleke kuwe inyama yakho that's why angakunyathela umuntu vele umbuku unyathela ini ngani because into lebalekile inyama yakho kunawe uma uthathe wena uthathe wena sinenkinga nje ukuthi umuntu ohamba nge-wheelchair ngasibekisa ngaye la sontweni kuthi into nobuka umuntu we-wheelchair uthi shame bengitshela umkami ngithi lo mntwana ngithi Sherin angithi uyahlekisa niyamathi msolo lo ngaka besilapha ephathini lapha yakutshela Metiso ungashikiteli ukwehla kwenyuka yakimi yaqhubeka lemvuselelo kuthi akudipona ukwehlukile kubantu noma kunganaNkulunkulu ngathi uNkulunkulu kwenta ngamasibomu kuze emehlo ami akhone kuvuleka then ngivele ngekhathi kimi kwadevelopa uthando lengazange libe khona I remember kuthi kunala ngake ngakhuluma kabi sesekhona manje ngathi mina ekhaya kithi kude bantwana labangaka ngathi mina sambe siyonke iDNA uNkulunkulu waletha lento leyo wayiletha la kimi ngikhuluma sicoca bazalwane wathi uNkulunkulu uba bekathi ungayenda iDNA nalomntwana botayenda nabani ngoba baba wakhe akasekho hayi bokungeta mina noma nakungeti mina mhlambe kude sesilomkhulu nolamabhuti ukuthi athi uma sesiwakho angatalwa nginolotalwa baba wakho bhuti wakho ke mehlo laqhwalile ayabandlulula Jesus athi uhlabelelwe enqandweni ufuna labo abalahlekile Jesus edinsabeni nasesigodini my God malibonga livangela kulo hallelujah mina bazalwane kunemuntu lengikhuluma naye ngimtshela ukuthi please change indlela yokucabanga ngayo ngoba uyathi babendlo futhi kontekani ungathi uhlethi namanyisa la iceleni sathane akukhompetise namanyisa awusoze uvuka umanyisa you like it or not noma kungentekani awusoze wafana namanyisa you are the only person noma ngahlaka nemngakho niqoqe nithi qoqe ntikhiqide nize nivele uthando ngathi uyakhukhumuka ngoba niqoqe namanyisa but wena ungdlovu wena manyisa songokhulekela umoya wokwehlukana bazalwane kuthi be destroyed egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha akunandzaba ngokuthi ngempilo yakho kwendeke wena uyaphila usesekhona wena uyaphila ukhona wena so ungablame umuntu lo wake wabacele kwakho futhi ungablame umuntu lo hlala naye endlini wena uyaphila can you change your mind nendlela lokucabanga ngayo Jesus suka kuwe problem utati kakhulu suka ku second person
you khuphukela kuye. Uyathi inkonzo yomuntu ukuthi njani kabili? La sifundza kwathi iBhayibheli. Athi khulumele emadimoni singene lathi ngulubeni. Ithi uNkulunkulu wathi kunjalo ungenani. Akhijima ngebuningi bawo angena khona. Lithi indoda yasala yasangluka. Luketane lwaphelelwa umsebenzi. Kugcinwa bakubo kwaphelelwa umsebenzi. Indoda yaseyahlala eceleni kwaJesu. Lithi belusi baphelelwa. Belusi baphelelwa umsebenzi. Bagijima bashona edolobheni. Bayotshela abantu ukuthi buyani ngositshengisa. Asisela ingulube, asisana umsebenzi, kwente njani? Bathi Jesu ungale ngaselwandle lele nomlweni matiko kunje lithi beda ngisho bantu labaqhwalile lithi beda nabafike bakhazelwa kwenteke lokhu ingulube tingenela lithi base baya kuJesu bayamnqeka kuthi ngendlela wenda ngakhona awuqualify kuhlala efenle cela simene ngatinyawo sesiyathandisa. Holy Spirit, mighty warrior, my God, my Father. Awusona silima wena. Futhi awusiso sehluleki wena. Jesus. Awusona futhi sidalwa wena. My God. Kodwa sona usithethe iqhaza empilweni yakho. There is one thing lengifuna ukutshela yona. Noma ungaya kuMthiyane yomkhazela inkinga takho tonke ngeke welulekeke until wenyukele ekamereni lesethu. Ngicela amakhathi uyitothandaza nathi. Dilungiselele nceke yenkosi. Wena usinje ngobunjalo. Njengoba ngibekusengasiwamba khazile la. Hey awuyona insanzane mntana kithi. Futhi awuyena saliwakatha awuyena futhi uyi-single parent. Bazalwa lento yokudethe bayina ngemagama sendiwe ingqondo lebulewe. Yes. Yabulawa so. Sabathini bomthiyane bahlale lokishini. Yey! Yey wena. Yey wena. Yey wena. Bayajabula phela bona banemadvodza stawuthini bayajabula banebafati siyathi yey wena. Come on man. Bendulo yakho. LiBhayibheli lithi ngaw lendvodza yaseyiyekelwe emathuneni. Wonke umuntu anganamsebenzi nayo. Kubo bayibona nemehluko but Jesu wayibona inevelu kunabo. Aliko Baba igama Heli Senalo Sine Polisi sibulewe understanding LiBhayibheli lithi abantu bambayabhubha ngokusolalwa saqabanga ukuthi ulwadi kuphenya livesi Sakabanga ukuthi ulwadi kuyogugula sakabanga ukuthi ulwadi kuputa kulabahlakaniphile listen carefully live yourself and live your neighbor just take your things kuphukele ku ahlangabetana netidzingo takho yini ligama lelinikiwe ebantwini aw moya ngcwele siyabonga hallelujah Jesus ngikhuluma nawe man. I'm sick and tired yetinkinga takho. Ngithi ungayinangi lento ngikhabisa le lokuthi wena ugula imihla yonke ungayinangi le akusiwe lokugula awutati wena ukuthi ungubani. Hallelujah. That's why Job atswini umuntu. Awutati wena ukuthi ungubani. Unele kutshela abantu ukuthi une high blood. The second in charge in you wakutshela ukuthi une high blood. Impilo yakho usayiphela ne high blood. Lift up your eyes. Jesus. Hallelujah. Mphele yena yethu ngumqalisi namphelelisi. Indoda kwakose imithane na Jesu. Jesu amithane netidzingo takhe. Lento ngeke lelahleke lensimini yaseEden yabuyiswa kulendvodza bapristi nebabhali bakho kodwa lendvodza yazuza umusa yasathi ngiyahlala enyaweni
hlala la kuJesu. Angisuki la. Suka. God bless you. Alikho igama Likion behlulekile madoda ehlulekile igama lisajemana alikho baba igama lisajemana alisajemana sengiyathandaza mawubekini lo mqondo lekatse wawuKristu Jesu sengihluphekile esikhathi lesithi ngosiba ukhuluma nami ngosiba ulekelela mina iBhayibheli lithi Jesu wehla benela kuhlangana kwaba netindo letisukako nanamuhla ngicela kuthandaza lalo umekhona ungazumuve cela uphakamise isandla uthi ngifuna kuhlangana naye ithi nceke yababa uNkulunkulu ungasafuni ukukhuluma nesimo lobhekene naso ungasafuni nokusinika ligama ngoba khona emagama laniketwe emhlabeni kodwa la Jesu linemandla kunawo onke sengifuna kohlangana nalendvodza athe umfata anginandzaba ukuthi umopho ukhona anginandzaba ukuthi indlela itonkhona but lese senginako kohlangana naye ngobe labahlangana naye bathuma babiyele emuva bangafani nekuya kwabo cela kuthandaza nawe God bless you phakamise isandla lalo umekhona nami ngithandazela into leyodwa kuthi mawuguqula umqondo wami ngakumabhala encwadini uthi asinikeleni lemitimba kodwa kunesimo lekumele siguqulwe sengqondo yethu uma sitobhekana ngekwenyama ngidobona lo ngangithanzi nalo ngithandzako kanti uma ngidobana nemqondo waJesu ngidothi wena ungumfowethu wena ungidade wethu angeke ndeke lokho wayini mina ngisekhona
My Jesus. Mawubekini lo mkondo lekathi wawukujesu. Ngiyanikela likho. Elinye igama. Funa kuhlangana naye. Shaya kancane uthatha indzawo. Hlanganile nebemndeni. Hlanganile nabasekhaya. Sibhayibheli lendvodza yayinemndeni wayo. Akakayisitanga. Inetihlobo tayo. Ayikasitakalanga. Lithi iBhayibheli beyisahlala endzabeni. Lokusho ukuthi beyihlanya kanti ngalelo langa iyohlangana nemdala wezinsuku uthi ngwena phezu konke. Phakamise tandla kuya altar sithandaza. Bongele baphakamise tandla buyasithandaza. Alikho Baba.